Nmixx Chanchin in Ngaihzawng tiang o Nmixx fourth generation K-pop girl group singa danglam berpol an nia an kong zo hi mitam takrin phak bak ain ahar sajog group trend kha chuan debut atangin an lar nga la Nmixx ero chuan soisil na te boy na te member ban na le mi puirin helna kara an beya ming an cher no at so an en lar ne heng group JYP entertainment siam ania trace j shake te chena company lian ani an debut ma atangin me in an be se sang ngal hle an debut ma khan JYP hian JYP NT project noya arugin member te lo pho chuak to a fans ten hena Chinese zaile lam video an hmu tira an thiamna awangin mitam takan phuna sa debut ma ho atangin monster rookies an ti hiala achan chu an live vocal achak ema debut to sa tam tak ain an zai thiam zo hial ani kumtam training nuwa February ni somni pani kumsang ni somni pani khan single album Edmer le title track 0.0 nen an debut ta a atira chuan member pasari ania Lily Hewun Sulin Be Jiu Kujin le Jini te anni base December sang ni somni pani khan Jini achuak ta thuta member parukin an kal chunjom ta ani Nmixx mingom dan hi en hian now next new alama mix thil chi sang sang chopol genre concept le style sang sang chopolin thil thar siaman tum te na ani hei hi anuwa an mix pop sound lar tak social ho box si chu alo ni ta ani member te Chanchin Lily hi kumsari chunga tainia Lily Jin Moro ania October ni som pasari kumsang ni pani khana pianga Australian Korean ania main vocalist anibok Lily Chanchin hi do theina Chanchin ania Nmixx ma de khan kumsom pani milek ani lain Korean audition program K-pop star 4 atel to a azaitia me mawangin JYP na lalud masian nuang ha chunga reita mema kumsari do na train chu hun chung chuan trainee dangan chuaka then khat an debut a then khat an beidong Lily tan chuan debut ni reng thailo naw pangte in zai lam chongle performance din reng azira mase amumang a thleng donem ti hriat lovin hun amanga fans tam takin abeidong du lo hi an Ngaihzawng tuna chuan a generation a meche vocalist haber Paul anito heun leaderin tak o heun ania February ni somni panga kumsang ni pathum khan apianga leader main vocalist ani atira chuan member lar ber ani lo mase hun akal zela Nmixx sakna ber alo ni ta fansten andu chan chu zaya thiama roi tu tha ania afinga fiam thua du bok Nmixx in social na antola in heun he alang ha dam bera a professional ber thin jini a chuan huwa heun roi tu ni na hi fans tam tak ten an fakle group achun zom zel theina na puina sa a community apo group chemistry le roi tu ni na a ber an ti thin Sulin company pathumin anin chu Sulin hi January ni somni parukum sang ni pali khan apianga lead vocalist dancer visual ani JYP jomha khan Sulin hian entertainment company lian pathuma tangin offer adong to a mitam jok chuan a mel thatna an hu masabera ma se fansten an shiat belzela vocalist le performer thatak ani ti an chuak idol then kha chu mel thata wang ringot alar an nia Sulin ero chuan a thiamna awanga stage ading ani zia alantir ama ami pui afurenga Nmixx anlan apiangin athiamna ain a mel an soitam jok unakal zela thiamna le a mel apani inza a hlota be sikol kultur an hu chua Beijing Seoul ania December ni somni pariat kumsang ni pali khan apianga lead vocalist le dancer ani be school kultura chualain an hu chuaka fans tan chuan group atimoi tu ania fiam thudu le rilrutlong berani mase chu hlimhel phena chuan kumtam tak training a Nmixx member dangang bukin thlatin evaluation ama chona trainee te hi ante renga evaluation athat lo chuan company chunga chance an lo te chu pressure chu debut ma kumtam taka jiu kim jiu ania April ni som pathum kumsang ni panga khana pianga rapper vocalist le dancer ani jiu hi fanstand member thiamnanga ber antichin rap athiama lama thiama zaya thiambok rocky idol tam takchu thiamna pakhat chau nei ania ziu ero chuan category sang sanga athiam veka group a performer omsenei berani choreography harsa po energy asang berthin ti infants ten ansoi kujin naupang berma se a professional bera jang kujin ania meni somni parukum sang ni parukha na pianga dancer rapper vocalist le makne ani kujin hi naupang te in a debut
debut ma dei to khan trainer ten JYP trainee zinga performer thaber pol ani anti naupang ber ani la in heng awangin sia ta hlo le lama thiama stage presence ani cha a professional bok fanstam takin makne ani chunga puitling mel him mak antia community a po amo phurna le injirbel aduzia an soi chin jini member chuakta mingpomi cho yunjin ania april ni sombru kumsang ni pali khana pianga jini po kumtam a train nuwa a debut ve member pasari zinga telin Nmixx debut promotiona atel vek mase thilbe seilo atheng december sang ni somni pani khan JYP in jini chu memal thil awangin Nmixx a chuasan tur thule a contract a top tur thuan puang fanste anchi aina sa a debut atanga thlakwa lek alani bau khana eng ma omlova chan kim chang pon zar ani lova first zinga rin thua tam hle ma se official la chana chu mi mal thil ani top ani debut ma khan Nmixx member te hian pressure na satak nuaya hun an manga JYP trainee te chu thatinin an te thina zaite lam performance le mason na nen thin inel na sang lia trainee thiam tak tak po an debut lo trainee sang tam ta company ang luta ma se tlem te chau an debut thin member te po in trainee thiam tak tak chua kan mu thuan soya debut na chance omlo awangin achang chuan thiam na chau atok lo hun rem chang le van ne na poimo telanti member then ka chuan la nau pan line an chung ten hlatanga ya jini po in chung te hlata trainee nun man chu harsa ati thuwa soe abikin kumtir lama member then khat kum tam takan training a lili kumsari training phei chu tunlai kal group zinga rei berpol ani chu hun chung chuan trainee dang an debut lai thlira angak verang thim helai hi Nmixx chanchina poimo ber ani JYP girl group tamjok chu debut la atangin anlar ngal Nmixx ero anilo an debut la 0.0 kha kumni chunga K-pop debut social lo ber ani la chu general thak thut thuta mithen khatin andu mitamzokin an huwa social media social na pok chuak na sa aboi noi noya la pathum bel khom a anganti JYP music direction na diklawanti apoimo ber chu social na tamzo ki hlalam ania member te thiam na lamani lo critics tamzo kin member te chu zai thiam le performer thalu tuk an ni tian pom vek an music style hi mix pop antia genre sang an cho pol luiani function khatin adang lamna an du'a menol pui ero chuan an du lo social nan to te hla in rem dan le concept te lyrics le genre in thak thut thu te hi ani group anding chuak tan don chi atia boina lian danga lo thleng jinia chuak thuta pon lok na eng ma om lova fansian phuna sa mitam takin group halam huna chiang lo anti debut atanga kum khat po tling lova member pakhat an ban ngal ania member paruk lawm te chuan performance an siam rema line an in sem thara mi pui mit fuk na kara promotion an chunzo mangai Nmixx an bei dong lova an thiam na an ti chak bel sel life an za hi an chakna ber alone ta video viral tam taka lam chunga la har sa tak tak an salai alanga an la du lo tu ten Nmixx hi chuan za hi an thiam thlot an te an live stage an manro thaber anita heng la ten hian in kim adang lam chana love me like this roller coaster party o'clock das heng la te hian ngai thatu tamzo ka hi pa charta an lang ve chana fan base athanga sim na apung na sa a ramdanga sia dan hlo chan atopa chuan ramdanga an performa K-pop live performing group thaber pol mingan cherta beise na sanglu tuk har satna JYP atanga chuak ne mal somna le phurit anivea mi in khai kin reng choice itg fanstam takin Nmixx thiam na hi an concept le thatir lam hi an a pholang zo lo anti promotion strategy chungchang sei ho na umreng fanstam takin Nmixx an nge sana chanchu an kongzo a ol sam lo wangani an chanchina hian heng te atela trainee har satna kumtam takte debut social na na satakte experimental music in me attender te member chua thut na te me pui be se na sang lo tuk te hi ani tungzong zung kara po an kal zela tuna chuan Nmixx an generation a hankal group zinga live vocal thaber pol an tia an ring lel tu te point an thiam na le an tumro nan pum thiam to an chanchin hi an K-pop a hlotlin na hi alo thlen ngal mai lo zia alan tira social na te chian lo na te le kum tam tak thorim na paltang nuwa alo thleng chin atoi zongin an chanchin hi tor chua na chanchin ania mu mangtan kum tam man chain chu mu manga thlen meu chuan social nan to ka ma sian kal zela atopa chuan atira tanga an thiam na lo om sa chu me in an chuak ta ole celebrities Ngaihzawng Ngah Zualte in ngai thlateng o abul kantan ma in celebrity ten bialpa bialnu engzan nge an nei ti hi tu mai na chiang thailo ti sia ta poimo a
interview social media paparazzi thalak emo official confirmation kaltlanga mi puishra chho chau kanthre thai chu wangin celebrity x nga anti hian celebrity mir hriat larzinga Ngaihzawng nga te an soitlang puya atam bernei tu tina ani kherlo Leonardo DiCaprio Ngaihzawng zatlang pui som ni chuang public report ni ani to a kum som thum chungin Leonardo DiCaprio hi Hollywood actor lar ber pol ani Titanic ang movie khovel kaltlanga khovel pum hopstar ani nuwa amimal nunin ngei ven a hlo na sa hle kum tam tak chung khan model le actress tam tak nen anin Ngaihzawng ti soi ania entertainment media in abial nu te Chanchin an chuina sa thina miten in Ngaihzawng rei Chanchin an soin celebrity soilar ber pol ani khovel mit fukna hnuaya kum som tam aum to chungin Leonardo hian amimal in Ngaihzawng na chungchang mipui ma a asoi ngai manghau lo engwangin nge ain Ngaihzawng na Chanchin soi ani bial nu lar tam takanai ain Ngaihzawng na te khovel pum huap media in an puang train kum somni panga chuang zet anin Ngaihzawng na nun soi ani to Taylor Swift ang Ngaihzawng zatlang puhi som pakhatatanga som pathum confirm to public relationship ania Taylor Swift in Ngaihzawng na Chanchin hi soi hlo tak ani achan chu mi mal hla a phuathin wang ani fans tam takin a hlathu an zir chianga anun hun sang sang nen an soi zom thin abel pa lar tak tak then khata chu Joe Jonas Lucas Steele Taylor Lautner John Mayer Jake Gyllenhaal Connor Kennedy Harry Styles Calvin Harris Tom Hiddleston Joe Alwyn Matty Healy Donachon Travis Kelce nen anin hol meka July ni thumkhian media tam takin in nei turin an tar langa masian mani lama tangin confirm eng ma la omlo una kal zela Taylor chu media ten a music ain Ngaihzawng te Chanchin an ngei ven jok thin awangin aning ta oina chuan mitam takin celebrity a music lama ngei ven na let le tir thei en tirna tan an mang Jennifer Lopez ang Ngaihzawng zatlang pui som atanga som pani major public relationship fail ania in naina palia telbok Jennifer Lopez yan entertainment khovela in Ngaihzawng na Chanchin mi pui siat lar berber pola nei akhiar chung zongin in Ngaihzawng na thuk takle in naina ingamosat atonga ai Ngaihzawng na lar ber chu Sean Combs Ben Affleck le Mark Anthony teni Chanchin ngai nom berbaka chu Ben Affleck nen anin kari ania kumsang ni tirlama anin huala anin nei mai nen thena kumsum ni do na nom sanga chuta kum tam tak nuwa anzom leta a Hollywood in Ngaihzawng na Chanchin soilo ber polani Kim Kardashian ang Ngaihzawng zatlang pui som chuang mi pui siat ania Kim Kardashian in Ngaihzawng na te hi a reality television career awangin nasa takin puan chua ani television le social media kaltlangin me makta doi tam takin amimal nun chen khat an mu abel pa lar berber te chu Kanye West Pete Davidson le Chris Humphries ania Kim hian sex video po nei to kha anuna public em awangin bialpa anai apiangin entertainment Chanchin lian ber ani ngal zel Madonna Ngaihzawng zatlang pui som ni chuang ani Madonna kumsang ka zakwa somriat atang toina lar to a kumsomli chuang zet Chanchin bole magazine 10 anin Ngaihzawng nan soito musician actor dancer infamy le milar dang tenen an soizom to a career ari to awangin celebrity na pangjok te ain bialpa mi puisiat anga jok ti na ani John Mayer ang Ngaihzawng zatlang pui som atanga som pangavel public relationship ania John Mayer hi a music wang chau ni lovin anin Ngaihzawng na awang pui na lara abial nu then khate chu celebrity lian tak tak ani anin Ngaihzawng na Chanchin a hian heng ming hiatel Taylor Swift Katy Perry Jennifer Aniston Jessica Simpson teni heng in Ngaihzawng na tamjok he milar tak tak te anni awangin media ngei vena hlo na sale Paris Hilton he Ngaihzawng zatlang pui som panga tanga som ni vel ania Paris Hilton he sang ni tirlama celebrity larber pol ania kum tam tak chung paparazzi ten khoi hmuna po anzui sumi awangin anin Ngaihzawng na nun chu entertainment magazine le celebrity news program a tarlan fo ani Justin Bieber ang Ngaihzawng zatlang pui panga tanga pariat vel ania Justin Bieber in Ngaihzawng na te ngei vena hlo ema achan chu tleirol te ani lain alarwang ani Selena Gomez nen anin karchu kumsang ni som chunga celebrity in Ngaihzawng na soilo ber pol ani kumtam tak chung har satna an to hnuwa Justin chu Hailey Bieber nen anin neita heng in Ngaihzawng na chungchang mi pui soi ho na chu kumtam achun zom Selena Gomez Ngaihzawng zatlang pui hi panga tanga pasari vel ania major public relationship ani Selena Gomez po hian bialpa mi pui siat engemaw zat anei to a media in an ngei ven na sa hle meten an soi fo chu Justin Bieber The Weeknd Selena i khovela celebrity zui hlo ber pol ani afangin
amimal nuna thil thleng te takte te po khovel pum huap chanchin ani ngal thim heli samilar ber chu tunge ni ang chu generation a anin ngat upazok te chuan Madonna antifawa millennial te chuan Jennifer Lopez emo Leonardo DiCaprio on soifo chin Chanchin te chuan Taylor Swift Selena Gomez Justin Bieber emo Kim Kardashian on soifo chin heng celebrity te siat lo tir tu chu an bial pa bial nu zat mai nilovin chung in Ngaihzawng na te chu me makta duai tam takin an en reng chunga athlen thin wangani yang number te mi pui report atanga chu chuatlang pui chau ania official record ani lau